Igihe kirageze ngo Julian Alvarez yigendere. Uyu mukinnyi w'ibigwi w'icyamamare w'umunya-Argentine nta ntego afite muri uyu mwaka w'imikino muri Atletico de Madrid kandi ageze ku rwego rwo kwisuzuma nk'uko yabisezeranyije. Intego nyamukuru FC Barcelona ni ugufata icyemezo niba ishaka no kugenda no kubishyira ahagaragara kugira ngo ikipe yohereze icyerekezo cyayo kidahinduka. Julian Alvarez ntabwo yemeje neza ko azakinira Atletico de Madrid umwaka utaha w'imikino kandi ashobora kuvugana n'ikipe mu byumweru bibiri biri mbere yo kujya mu gikombe cy'isi. Julian Alvarez ntazaba ari ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League uzabera i Budapest ku ya 30 Gicurasi. Kubera iyo mpamvu asigaje ibyumweru bibiri n'igice ngo asoze shampiyona na Atletico Madrid mu mikino 4 ya nyuma ya shampiyona, aho akeneye gusa kubona itike yo gukina imikino ya UEFA Champions League umwaka utaha ari kumwe na Atletico Madrid nubwo atazi neza ko azaba yirimo. Mbere yo kuva mu ikipe y'igihugu ya Argentine, Julian Alvarez azajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite intego yo kwegukana igikombe cy'isi cya kabiri, aho ashobora no gutekereza ku cyo ashaka gukora umwaka utaha nyuma y'igikombe cy'isi. Uyu rutahizamu w'umunya-Argentine w'imyaka 26 afite amasezerano kugeza muri 2030, ariko ku itariki 8 Ugushyingo umwaka ushize mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru L'Equipe yavuze ko ahazaza he muri Atletico Madrid hataramenyekana neza. Ni nyuma yagize ati tuzasuzuma mu mpera z'umwaka w'imikino ntahishuye ko Barcelona inshaka, ndetse anatangaza amakuru arambuye ko ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yifuzaga kumusinyisha. Muri Espagne hari ibiganiro byinshi kuri nge na FC Barcelona. Ubwo nasinyaga muri Atletico Madrid umwaka ushize hari ibiganiro byinshi kuri Paris Saint-Germain. Hari ibiganiro hagati y'ubuyobozi bwa PSG n'ubuyobozi bw'ikipe, ariko nta kintu na kimwe cyabaye. Ibyo byabaye mu mezi 6 ashize. Kuva icyo gihe nta jambo ryumvikana kandi ritazwi ryerekana ko azakinira Atletico Madrid umwaka utaha. Yagize amahirwe yo kubikora akiri muri Atletico Madrid ariko ntibyamukundiye, dore ko ibikombe yagiye gutwara atigeze abitwara. Muri iki kibazo Julian Alvarez azi neza ko Barca, PSG na Arsenal bazamushaka, ariko Barcelona irasobanutse kweri. Ibaze ko yavuze ko itarenza miliyoni 100 igura Julian Alvarez akaza hano i Camp Nou, ngo ni amafaranga menshi. Gusa iyirebye ibona Julian Alvarez ari umukinnyi mwiza, ariko ntago yagakwiye kurenza miliyoni 100 zonyine z'amayero. Ibi ngibi Barcelona ni ibintu yishimiye, ndetse yishimiye gutanga aya mafaranga, ibwira Atletico Madrid ko ari ku meza. Mu gihe cyose baba bagiranye ibiganiro bikagenda neza yahita imusinyisha. Ngo Julian Alvarez nta kindi kimukuye muri Atletico Madrid, suko atifuzaga kuyikinira, ngo nuko kubona ibikombe byananiranye, ngashaka kujya ahantu azajya atwara ibikombe, agaterura ibikombe yabihataniye, ndetse yabaye n'umukinnyi w'irushanwa. Ngo nizo ntego za Julian Alvarez. Julian Alvarez azi ko Barca itanga imishinga yo gutsinda kugira ngo Atletico Madrid ihore ihinduka. Uyu mukinnyi wa Argentine agomba gushyira imbaraga mu gushimangira icyifuzo cye cyo kwimuka. Ni ikintu cyiza Barcelona yifuje muri Julian Alvarez ko yakwimukira i Camp Nou. Ese wowe iyo urebye ubona Julian Alvarez iki atari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo yigendere ajye gushakira ahandi ibikombe? Njyewe ndi Tuyisenge Iberi, bibuka gukora subscribe nyabuna.